pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oy, Manong Leo, itay pa anaw nagtipampanunota ma. Nakaadayo, tinakaitulungan ti matang mo. Apay, anya launay ay tipampanunutam. Ay nawaw, nagunagmat daytan asan naay mo Manong? Kasla saan ang makalig apo iti kinaunag na? Ay, talaga. Ay nawaw. Pampanunutak ni Roxanne may loves ko, Juna. Ha? Ni Manang Roxanne matlagayam? Kunak man langan no anya day ta pagparparikutam. Ti ka di pa nagkalay sayaw ti pampanunutam, Manong? Ay, naalala ma din ka. Dayta ti may isang arapap ko. Ti bangi kalay sa iti babae nga ayatag. Kat ni Roxanne may loves dayta. Awanan sa balay. Matlagayam? O di agpropose kan? Wangarod ko ma. Ay, panunutok no kasano. Awang magkwartak nga igatang ko iti singseng. Sapay nagnginam at engagement ring. Aguray ka. Ada nakitak kat iti online asingsing. Mabit lang Manong. Ato yo, engagement ring. 299 lang. 299? Ay nawaw, naglakan nga eh. Siyempre, online eh. Kasla ka babain mate. Pagbainam kumangay, tinapatag ma-engage kayon ka ni Manang Roxanne. Sige ka, ang mga numaunan nakapayti sa balay. Ay, malala. I-order mo man nga ron day ta singsing. Manong Leo, simang putan ti in-order ko asingsing. Kasano, nakasagana kan? Kasla kababain mo, Juna. Wan, kababay na talaga. Mapanak agpropose. Sagto 299 lang ti singsing nga awit kao. Ay apaw, saan ko naklangarudan Manong? No ay ayatam ti may sa tao, rumbang nalaang agpakatutuo ka. Anya ngay nga ro ti mabalin, kat day talang mati ka ba alam agatangan? Tinapatag, maiyawis mun kenkwana ti panagkalay sayo. Saan mo nga ibain? Asag to 299 laang ti singsing nga itad mo kenkwana. Saan aga po talalakaan ti singsing nga itad mo kenkwana, kat saan mo nga ipatpatag? Ti importante, kat injaya mon ti panagkasaryaw. Dayta ti pudpud no apanagayat Manong. Sabagay, husto ka iti dayta kinunam. Husto ka ading ka. Hello, Leo my loves. Nakaawag ka mate. Wan, Roxanne my loves. Mabalin ka din nga umayak pumasyar dita balayaw intong bigat. Katwan amumot a welcome ka akanayon dito'y balay my loves. Anya nga oras tiyo umay mo? Malmalam siguro, my loves. Mapanak pa yung amin nagtrabaho. Okay, my loves. Awan parikot iti dayta. Agyamanak, my loves. Adda ka di pa ibaga, my loves. Ha? Ay, awanan, my loves. Inton bigat taon. Why? Inton bigatin nga ibagak. May mayat nga no personal. Sige, sikati makaam mo, my loves. Urayot nga ro ti isasangpot mo inton bigat. Bye, Leo, my loves. Sige, Roxanne, my loves. Bye-bye. Love you. Apaw, una yan? Gimasan George? At dapat paayla I love you na maiyaw.
Ay nawaw, nangigmaw tinagsaritaan mi ka ni Roxanne may labs ka, Juna. Apay maday. Day talag sipsipot mo ti kukuam. Saan man manaw, naira na laang alim mabasak. Apag husto mo't analpas kayon ang nagsarita. Iso jay la I love you, tinangag kaw. Agam, apay nga ngagkabakabati barukong ko ading kaw. Ay nawaw, ang mga no in love ka manaw. Kasigod mo nga inlaba kon ko ni Roxanne may labs ko. Kat, ayan nga itay sing-sing, insaganam ka din? Ay kawin na, nakasaganan. Anda dito'y bulsak. Day talamang kauton no ka. Ay kat, good luck ang arod manaw. Amok kan mamatiak nga umanugot adagos ni Manang Roxanne no ibagam ti panagkalay sayon. Ay nawaw. Ay sapay ko mga rod takasta. Magdilang anghel ka sana. Anyati ko na mga ibagam, Leo, my loves. Kwa, my loves. Ibagam mo, no anya dayta, my loves. Dumdum nga ga. Kwa, my loves. Ay sus, kasano kaya? Agnerbyosak sa. Ala dayto. Anya nga min aya dayta. Ibagam ka din, my loves. Roxanne, my loves. Amumait no, kasano ti panagayat ko kan kasan kaday. Wan. Amumait asikala ti babae nga ipatpatagkaw. Awanin sa balay. Wan. 7 taon tamutan nga agayan ayat. Ngamita lang nga ibagak daytoy. Anya dayta, my loves. Will you marry me, Roxanne, my loves? Pudno ka din daytoy, my loves. Will you marry me, Roxanne? Yes! 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 Leo, I will! Yes! Yahoo! Thank you, Roxanne. Thank you so much. Naimbag nga orasyon, tay. Nay, at damat gayam buisitam, ay bisitam, Roxanne. Unanti, nagproposan ni Leo kanyak. At kitaam ti engagement ring me. Nan, kitaak man. Ay nawaw. Kaslamat tay sagto 299 iti online dayto asing-sing, Roxanne. Ay, si kalalakay. Ag-propose ka iti kanakak. Sagto 299 lang asing-sing. Ay, saan nga agbalinti kasta kanyak layaw? Auntie. Kwa? Engagement ring. Ngam ginatang mo ito online. Sagto 299. Oh, come on, Leo. Pudno ka di ginatang mula ang dayto asing-sing iti online, Leo? When Roxanne, my loves. Pasensya ka na, ha? Dayta lang amin ti talaga akabailak. Oh, makitam dayta, Roxanne. 299. Ginatang na lang iti online. Ayawan mo. Sigurado akatawaan da ka dagiti kakasinsin mo. Agpanunot ka na imbag ka na kan. Apay, itulok mo at 299 lang ti balor mo. Auntie, saan na ka nga ay-ayatan day talalakay? Amom ka day, agim matangak iti galunggaw. Amma, numano ti may sakilaw, 320. Sika, 299 ka lang, kaya't nasawan, nangin na pa'y jay galunggong iti sika. Ay, Roxanne, my loves. Umanugot ka kadingay kalaysa ka? No siya lang nga baysa, jak umanugot ang makikalay sa iti lalaki ang nababati kalidad na. Leo, my loves, tinasayaan, agawid ka pa'y lang ha. Sorry, ngam agpanunutak pa'y anaimbang. Roxana, paok. Lolo. Itay ka payapal-paliiwag. Nakadadayaw ti nakaiturungan ti matang mau. Ay, awan da ito, Lolo. At dalaang pampanunuto. Ay, bagam no niya day tapo. Ang mga no matulungan ka. Lolo. Kabisado kun ti langam. Amok nga dapa kariribukam. Lolo.
Naibaga kanyak niyan tim Beatrice ti may papan iti panagpropose ni Leo itay kanyap. Wan, Lolo. Kahit saan ka ngay manugaw iti injaya na kasta kaday? Saan mat nga iti kasta, Lolo? Ngam imbagakan kwa na apanunutag pa'y anaimbag. Apay, saan mo ka ding ayayatin ni Leo? Ay, ayatag, Lolo. Milagayam. Apay nga ron na pabayagin pailaan. Ay. Agbalaw kan tulang ngayon. At danto sa bali nga kalaysanan. Ni Lolo mo. Ay, puno ti bagbaga ka pa. Iso amapan ka, itayan daliyaw. Itata na sa apapay. Oh, apay kasta ti lang asimangpat manong layaw? Ay. Ay, nawaw. Ay, talaga. Ay, manan. Ay, nawaw. Una yan? Kasla kukwam mat aminan apan nakapa iti kasta lang manong. Kunak tumit kan ka kababa inji singsing nga in-order mo iti online. Napilit kan tumit. Anya nga ita, awanan. Awanan ni Roxanne, my loves ko. Anya? Agore ka man manong. Anya ti kahit mo asawon iti awanan? Ilawlawag mo man Di naksangkayat, gapo iti na singsing. Apay, nya nga min ayat ti kinunana manong. Agpanunot ka no pa yan na imbag. Mawanan. Diyan ko namnaman na may kalaysak pa ni Roxanne. Salbag na ita singsing. Gapo iti na ita singsing. Napukaw ko ti ayayatag. Basol mo na ito, Juna. Basol mo. Nay, kunak man napan ka iti ayan daliyaw, apaw. Ay, kwa, Lolo. Ti may papan ka di iti singsing, asag to 299 ti pagkaskas tam. Lolo. Apay, kano pa'y aya anadaan iti presyaw ti panagayat, apaw. Ay, Lolo. Damagin ka man. Panagkunam ka day, kit kabailan na ka, apakanan ti panagayat. Siyempre, saan, Lolo? Panagayat lang ang data. Masapul lat namit ati kwarta. Saan kamot amabsog iti panagayat lang? Ay, nagbidot ka. Mapakan na ka ti panagayat. Ha? Ti taaw, apod no nga agay-ayat. Di nakabaybayan nga agbisehin. Iso nagganas ti mabsog iti pamatag ti taaw nga agay-ayat ken kay tinapudnaw, apaw. Anya nga rod ti makunayo iti singsing nga ititid ni Leo, Lolo. Ay, nagasat ka Nagasat? Kasano kumaan nagasat? Kat sagto 299 laang matdadya asingsing. Nagasat ka. Ngamin, addamay sa atao, asi aayat amang kadwaken ka aging gatong palbiag mo. Iti kinado ti mabalin ko ang masabat. Di pa'y matapobre nga ihigit ni Roxanne, my loves ko. Ay, kampay day. Diyak nakita. Di po ako na magna. Oy, Leyaw! Leyaw! Di nakliklikan na kasta. Nay! Da kayong magayam, Auntie Beatrice. Apay, mabain ka. Gapo iti engagement ring asag to 299 nga itad mo iti kaanak ka. Iso nga iwasan na ka. Ha? Ay, saan mo, Antay? Talaga nga ije titurong tisaka. Sakbay ang nakita na. Oho, agolbod ka pa'y lang mo. Ay, sige, Antay, tagdardarasak namin. Dapay papanak. Panawan kay pa. Ay, nawaw. Kitaom lang dagiti marigrig at atatawan niya. Mangibabain dalang arutan nagbabastos dapay. Puhay, agasamat day tanga engagement ring 299. Manong Leo. Apay manayin.
Apay, talaga asimuko kan aya. Anya asimuko nga ibagbagamit si Kajuna. Sinmuko kan aya kunak. Ti kayat ko asawan, inso ko mon aya ti panagayat mo kan ni Manang Roxanne. Ay nawaw. Awanan tinamnamak pa. Nainsulton sa akin din ni Roxanne my loves ko. Itisag to 299 asingsing. Ay apo, kaasyak mo tading ko. Agbakak saan mo kasto ilang? Na, kat padasam manan ang arman ni Manang Roxanne, Manong. Dak kaya tayo. Dakon kaya ti masakitan. Dak kaya tayo. Ilaban mo ati panagayat mo kinkwana. Ipakitam at talagang ay ayatam. Sana kastak. Basit lang abanag kat madi mo na dagos. Agbaak ka nga talaga no kastama nung layaw. Di ka man mo dita. Basol mo. Wine. Basol mo. Ipapilit mo ito mga minda dya sing-sing. Salbag ki dita nga engagement ring. Magibabain. Ayan ni agaya po. Nakapanunot kan. Lolo. Amo mapaw. Idi panawin may. Awan pa iti kakasta sing-sing. Kano bulong lang idi tinyog tinted ko asing-sing ka ni Lulam. Lolo. Awan na anak mo't iti day dia panawin apaw. Amom ka day, noan niya lati adda kanyak. Anya ngay, Lolo. Panagayat. Kain kalikagom amakadena ni Lola maging gatong palbiag. Imbaglangan kunam, ta inawat na ti panangijayaken kuhana iti panagkalay samay. Kahit di na pinagan ti estado ti panagbiag may. Kapo iti daita, inayat ken impatag ko iti kastaunay ni Lola. Lolo. Ay, no di naksinungbatan idinilulam. Ay, nalabit nga awang kamot ita dito yabiyag. Ti pinaka-importante abanag arumbang amaawat mo iti daytoy abiyag. Ket saan laeng atay sing-sing ang nginginain. No di ket tay tao nga agayat ken mangipatag ken ka iti napunnaw. Leo, my loves. Ha? Ay, Roxanne, my loves. Apay nga da ka dito, eh? Imaya, takayat ko nga ibagaan nakadesisyon na kon. Ha? Nakadesisyon na kon amakikalay sa kan ka. Talaga? Wan ko na nga roon. Oh, adto iti ima. Isuot mo ti sing-sing aginatang mo iti online. Sige. Uray sagto 299? Wan. Ay na, agyaman ak unay Roxanne, my loves. Siya, kung ti kararagsakan at tao dito'y lubaw. Gapoy tinayta, desisyon mo. Ay na, thank you unay-unay, my loves. Ay, nawaw! Awan tinain materyalan abanag ti makaartap iti pudpudno a panagayat. Laglagi pan tayo kumaakanayon, nga ugali ti kapapatgan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.